Ardisa ashoborire batura omugasho gwo kutongoza okukora enguto omukyanga kyabo. Turiyo tutongoze enguto zo kukorwa mu Rwizigwera Town Council. Izi enguto kutwaza barira twashanganiza kubaraho kilomita 21. So His Excellency the President akaturagira nka resident district commissioners kugira ngo hatagira project yona ya government yatandika kukorwa itatongozibwe ninga launching. Launching nho tukushoborera abantu project yabo yitwagireta na ne sente ziri kuza gukora na nobwire bukuza gukorwa kandi haza gukorwa mu rumoki kandi sente zibanza ruganka. Mukuru w'entebe ya katana habwa district ya Mbarara Stabaro Tumosije ashoborire ngo sente ziri kuza gukora engutezi nezirundinwe ku rugo mishoro y'abatura. Engutezi nazihingwa esente ez'abatown council berundine kare ko revenue. Ubutumwa bundi kuhereza abantu ba Rwizigwera Town Council hengutezi zikora batakateganisa gureda bagikirize ahera abene basa kushara kuhangusa y'urugute hashare kandi ahe barkwenda afite imfurege ehate babikirize batemwe imfurege orugutoru rubase kutura obwire buri. Chairman Tabaro asimira babona barakushajike engutezi okorwa bwentunguka yambara. Byore ko na no mukazi we engineer byore ko babasa kutwongera amashitaka kwingana rutamagana 2 izo sente zirengere miliyoni mwese babasa kutuyambaho kugira ezi obundo bwezo bwataho mu Rwizigwera Town. So nyina masiko mwe ngutezi bire tuplaningire gukora nka Rwizigwera Town Council zakorwa ubuhaye yongera munaga amashita hagira nakanda kayongera kandi nintero muranga nabandi abantu bakobariyo kubakubasa kubakubasa kutwera Rwizigwera Town Council tukabasa kushara inguto nyingi tukabosa kubonera kubonera mu Rwizigwera Town Council kandi abantu bakutera hingu ntanda bagikoze sidi kugira icyo batomushaho no kwimitse makagaho abo kuba ubuherezo ubu kugenderera abantu kutunga bakikora korana sa Gashoka Fred nyine.